Afioga fale o mavaenga tite mai te fua o le Minisita o Pesinisi ala manuia malaipa. Afioga langa aia ti ai taeao tufunga o le Minisita o tina ma te maitai ati na e no maanga fisotai. Afio mai elu afio. Lau fio mai le Ao Mamalu. Mano. Afioga i Minisita o tofiga se tu ane lua ao tau matau i tusi paia i masau no mai lua tautonga. Wa langa ia tia tu au tufunga. Ona ua whiriwhiria matalia e vea ma Minisita ma suisfono kapeneta. O te tauto le tua e monu malava e whapea. O le a o tuina atu ma le ato toa i le mea e au pitusili i lau whaamsinonga. I taimi uma e whapea o manau ni ai. O lau whaalinga ma le whaptuana i le ao le Mālō mole pu lea le lei o mta upo a le Mālō tuto tasi o Samoa. Ma o le a o le tautino. O le a whaala tua o ia mta upu e peo na o le a fo iai i kapeneta. Ma komiti whapea le fono whaatonu ma tina mai lau tausinga whaalilo peitai mea uma. O le a ma se Minisita moni ma le wha maoni. Ia fisoa soani mai le tua i a taeao. After you feel my Minisita. Ole Afioga mau siosi pu mai o le Minisita o tainga whamtalanga teknolosi Afioga ni wawa eti malolo o le Minisita whaatoanga mwhainga whaiva a toa man whala putonga o suenga whaasai nisi o Samoa. Whia mai alo Afioga Minisita.
Afioga Minisita o tofiga si tualua ao tamutau tuspaia ia sauno mai o tautonga. O au o ni wava eti Mālō ona ua filifilia matalia e avea ma Minisita ma Sualauvi le kapeneta o te tautō i le atua e ona le malosi umalama e whapea o le au tuina atu ma le atoatoa i le mea e au pito sili i lau whamasinonga i taimi uma e whapea o na mana o miai o lau whaalinga ma le whautuanga i le ao le Mālō mo le pūlea le leio ma tā upu le Mālō tuto tasi o Samoa ma o le au le whaalia i se ala tautino po le whaala atua o ia ma tā upu e pei o na o le awhi lafo ai ai le kapeneta ma komiti whapea le fono whatonu ma sātu ina mai i lau tausinga whaalilolilo pei tai mea uma o le avea au ma se Minisita moni male whamaoni ia ke soa ni mai le atua i atea. Aftai Afioga Minisita ia le pai sauninga mai se pati tele o le ua mai al fatau toina o Afioga Minisita o le kapeneta.